ejo tugushaka kwa Mucepe ejo nk'aya masaha turi kuvuganiraho aya masaha dufite 17h06 bakavuga ngo 17h06 z'ejo Uvira uyu munsi bambwiye ngo 17h06 z'ejo mardi uzaba uri Uvira kwa Mucepe fande ko bavuga ko hari abarundi benshi hejuru kuva Bijombo kugeza umva bro nta duyi tuzarwana nawe nk'uwo twarwanya nawe muri Nora izo ngabo zarashize aduyi twavanye muri Nora uri hano imbere yacu hano ni nka yendizi y'uwo twarwanya kimwe mu 10 cy'abo twarwanya ni ukuvuga ngo nta duyi uduhagaritse hari abantu nigeze kumva hari ubunyamakuru njyansoma ibura rimwe nabonye akanya usanga bavuga ngo habaye urukuta rw'abarundi abarundi se uruhe rukuta simba harabaye hano se n'ingozi ahubwo habaye urukuta wenda rwa discipline yacu yo kumva iby'amahanga dusaba ni urukuta rwa discipline y'igisirikare cyacu no kumva iby'amahanga adusaba ariko nta rukuta rwa duyi baduhagaritse hano oya abayobozi bacu bayidoha turukumva iby'isi dusaba isi yiheza bitanga umwangaza cyangwa se zumva ko dufite right zo gukomeza ibyo turimo ikavuga ngo go ahead niyo mbabwiye ngo uyu munsi aya masaha bambwiye ngo aya masaha y'ejo baduhamagara kwa Mucepe Uvira nabahamagara mbere y'aya masaha ndi kuri Tanganyika kuko ingabo z'abarundi turazizi twarwanye nazo twarazifashe turazibitse turazigaburira ahubwo zikudukonsoma arizo twafashe mbere iriya za Masisi perezida baba barazihakana avuga ngo niba ari banera hamwe ziba bazitamo imbonera kure ngo zaje imbonera kure nzi yuko ari system yiwe y'abamirise yubatse n'ibintu byo no gutatona ashatse kudefanda ariko akadefanda afite ibyo yatakaje turabafite turabavura tukabagaburira hari abantu bajya bavuga ngo hari abantu ngo baba baciyemo ngo bashyiramo ngo za ruswa ruswa idu mwana bose yagutegura ngo yihere cyangwa intare wayibwira gutegura intare uricarana nayo uyu mugara wawe ushyira hasi ukwereka ibyo gukora ntabwo ni ibyifuzo nibyo bya byifuzo ngo icyifuzo n'ubugabo ntaho bihuriye ni ukwifuza ushobora kuryama muri nyumba kumwe ukarota wabaye perezida ariko wabyuka ugasanga urashaka n'inyumba kumwe ahubwo ugasanga mwana y'ukuye nibatirira ni ibyifuzo bya duyi bigumaho kujya banga umutinda arota ari kurya nibyo barotaga ariko ntabwo babigezeho ikintu nabwira wenda abadukurikiye ni uko turi maso we have capacity dufite capacity yo kumanaginga situation turimo dufite ingabo zatojwe zize zikora ibyo zizi hejuru ntituhatinya hasi ntituhatinya ijoro amanywa mu mvura indara nubwo yazimeze gute ni ibyo kurya byacu rero dufite ibyo twahisemo kurara hanze kugira ngo imiryango yacu irare mu nzu ishuri ma 23 yahagurukije intambara yerekeje mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura aho inyuze hose urugendo rwayo ni uruyerekeza i Bujumbura ngira ngo sicyo ese u Burundi bwagiriye ma 20 imbabazi bwubaka urukuta Uvira kubwo ko bushoboye kubwo ko ma 23 itashobora guhafata cyangwa itakambuka nicyo nibaza nyuma y'aka ka video umaze kumva umuntu nanone akibaza ese ma 23 niyo yasenze neza irumvirwa irahirwa ibintu Imana irabiroranyira bitondeka nta ntambara nimwe bazatsindwa nta hantu na hamwe bazahagarara intambara yabo ni Dawidi wazutse wageze muri ma 23 amasengesho yabo n'ay'abayahudi koko
nta rutangira bafite ukurikije ibyo uyu mujenerali ari kuvuga. Amen. Ukurikije iyi disikuru kandi nanone amasaha wumvishije 12 Uvira yabifasha. Ese umuntu akibaza, aba barundi bagiye guca amahera ntabwo bagiye kurwana? Ese kurwana kwabo ni ibya politike nta ntego bifite? Ese bafite pose kuba bahageze ntibarwane ngo bayambure Uvira yose, ntibayambure Bukavu, ntibayambure Goma? Aba barundi ni ruswa bariye, ni uko bumvikanye n'inyeshyamba, ni uko nabo babishyigikiye, ni intege nke bafite, ni ugutsindwa? Eske umuntu rero, hari ibibazo hano turi kwibaza. Nanone ndagaruka ku kandi kantu hano nge kambabaje, akarenganyo k'abarundi baba mu ntara ya Kigoma ndetse n'abari mu ntara ya Bukavu, Uvira ndetse n'abari mu Bugande, muri ibi bihugu dutandukanye. Hamaze iminsi akarenganyo nawe nubyumva, nunabona izi video, nukuri biteye agahinda, harimo n'izo wagiye ubona. Ariko hari abarundi benshi banyandikiye bavuga ko dukwiye kubavuganira niba dufite ijwi ryumvwa n'abantu barenze umwe. Dukwiye kuba tuvuga akarengano abarundi bari guhura nako. Rero turabivugamo hano, ariko mbanze ndangize nanone mu minota 4 cyangwa 6. Izi ngabo z'abarundi, izindi ngabo zose ziratashye, ziratsinzwe, zo zirasigaye. Ese zigiye kubohoza Bukavu, Uvira, ziyomeke ku Burundi kubw'ubushuti bafitanye na Gisekedi? Noneho ryasezerana Imana yavuze ribe rirasohoye? Cyangwa bari guca amahera, ibyo kubohoza iyi ntara ntibibareba, ntibanabyitayeho, ntibanabyumva, ubuhanuzi bw'Imana ntibanabwitayeho? Icyo bitayeho ni igifu cyabo cyangwa inda yabo, wasanga ibyo bintu batabireba. Ese iri banga M23 iri gukoresha igatsinda amahanga ndetse igatsinda na Gisekedi, abarundi baba bavumbuye iri banga? Twizige tunitege ko bashobora kurwana impunduro cyangwa umuhenerezo cyangwa kurwana kanyuma Uvira ntifatwe. Umuntu nacyo akibaze gabeneda. None se twibaze nanone, kuba bataravasa aba M23, kuba abarundi nabo bari kubaka urukuta rumeze uku kuntu, ni amasengesho turi gusenga niyo yahagaritse ingwano kugira ngo itaba? Aya masengesho turi gusenga niyo ari gukora ibitangaza, niyo ari kuvuguta umuti agakora umuti, bigatuma ingabo zose zimwe zitsindwa izindi zigatsinda? Ese Imana iraza kuva muri M23 ikuru ukuboko kuri M23, Imana yimukire ku barundi, noneho abarundi batsinde, hama M23 itsindwe? Nanone umuntu akibaza, ese ibi biganiro biri Doha, Qatar, n'ibiri Etazini, ni ugusamaza twebwe bene igihugu intambara ikabitugezemo ikaducucuma? Cyangwa se twizige ko bigiye kuvamo inyungu mu masengesho dusenga ngo intambara itaba, bagiye kuyaga ingabo z'u Burundi uhereye muri uku kwezi mu kwa mbere zikaba zarasubiye mu gihugu cyabo, na FARDC kumvikana na M23, akarere kakagarukamo amahoro? Umuntu nanone akibaza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ko abarundi bagowe barushye bari mu mahanga ntakora? Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yaba yarimutse cyangwa iracyakora? Kuko abarundi bataka mu gitondo, bagataka saa sita, bagataka nimugoroba ko bari kurenganwa, bari kwambugwa, bari kwibwa, bari gukubitwa, bari kwicwa, ariko Uburundi bukaruca rukarumira. Nta murundi urenganyirizwa hanze y'u Burundi ngo wumva ambasaderi w'u Burundi agize icyo avuga. Oya, shereka ari ijwi rya Amerika ribahamagaye rikababaza uti ko twumvise abarundi aba nabo bari kurengana, habaye iki? Ngira ngo umwenegihugu yagenda adafite ibyangombwa yagenda bifite, ni umwenegihugu mukwiye kuba mumukurikirana, mukamufasha ibyo akeneye byose, mukamuha ubufasha, ariko yagera mu gihugu agahanirwa itegeko yaviyoye. Icyo twese turacyumvikanaho. Noneho rero abantu bahunze 2015, kuva icyo gihe abarundi bose bagiye basohoka muri ibyo, CNDD-FDD yabashyize mu gatebo kamwe, ni uguhorwa gukiranirwa kwa base
kugeza ku buvivi n'ubuvivure, nta jambo bafite, nta jambo bari kuhabwa, mbese ni akarengano n'agacinyizo. Abarundi ubu bari hanze y'igihugu mu buzima bwo kurondoza bafite ikibazo gikomeye cyane, turabigarukaho. Noneho umuntu yibaze rero, M23 yo igaragara ko itsinzi iri mu biganza byayo uhereye kuva yatangira urugamba. Uburundi nta gace na kamwe burafata ngo bukambure M23 cyangwa imbohe zo muri M23 ngo bavuge bati ngizi turazifite tuzishyiriye Gisekedi na Zibambe cyangwa Zirase cyazibabarire. Ntabyo turabona. Noneho rero umuntu akibaza, harimo uwuhe mukino? Ni imicezo ya ndani? Harimo ibihe bibazo? Abarundi baracyarwana cyangwa itegeko Neva yashyizeho ryaba ryarajemo ibisa na komedi, cyangwa murimo murakina ninde muri ibi bihugu mwagiye gukinamo ninde? Amafaranga menshi wasanga yabahumenya amaso mukibagirwa iby'urugamba. Cyangwa se nanone abarundi nabo bakanavuga bati iki gihugu si icyacu turi kurwaniramo, ni akazi turimo, natwe turwane nk'Abanyamerika cyangwa Colombia cyangwa se n'abandi bagiye baza baturutse za Romania kuza kwicira amahera. Koko iyo urwana uri umunyakiraka kenshi na kenshi ntabwo wita kuri songoye, urwana witaba telefoni, urwana uvizita umeze nk'uri mu bukerarugendo. Ntabwo ari objectif, si nta maraso yawe uba ushaka kumena. Umuntu rero akibaza akavuga ngo eske hano hantu abarundi barubikiriye, M23 irubikiriye, FARDC irubikiriye, FDLR irubikiriye, Colombia irubikiriye, sinzi bunoho babazungu bari no mu gacerere. Ese bagiye kumera nka yanjangwe na yambeba mu kanya birabastinga biturike? Cyangwa ibintu byabaye agaterera nzamba, amazi yarenze inkombe, ibintu byagoranye? Cyangwa twizige ko Imana igaruye ubumwe hagati y'u Rwanda n'u Burundi, tugiye kuba inshuti, hagati ya Kongo na M23 bakaba inshuti? Reka rero muri ibyo byose tuguhe ukuri n'umucyo, ariko tuguhaye ikaze, dufunguye urubuga rw'ibitekerezo, tunagushimira gukanda subscribe, tugusubize muri byose kandi tuguhe ukuri kose muri ubu butumwa. Ikibazo kimwe cy'amatsiko tugendeye kuri iyi video wumvise, M23 yahagurutse za Walikare za Sake yerekeje i Bujumbura, kuva Igoma, Kavumu, Bukavu, Uvira, Bujumbura. Urugendo rwa M23 rwatumye ihagurutsa ingwano. Ese koko ifite intumbero yo kujya i Bujumbura? Ikindi nanone gikwiye kwibazwa, ese abarundi Uvira ni strategique z'intambara, ni impuhwe bagiriye M23 kugira ngo batayaka uduce twose ifite? Ese twizige ko uyu mwaka urangira igisoda cy'u Burundi kimaze kwambura M23 turiya duce twose ifite? Eske ucambaye umwambaro w'urugamba yari kwirata nk'uwiyambuye? M23 abanyamasengesho bayo, abantu bayishyigikiye, abayitoza, Imana nibo yumva, ni nabo yashyigikiye. ABCDY uyu munsi wa none bari Uvira. Uyu mu generali yavuze ati 28 ayo mwaba mumpaye amasaha menshi, ubwo amasaha hagati ya 10 naba ndangije kubohoza Uvira yose nabanyifite. Ngira ngo wabyiyumviye mu kiganiro. Hakibazwa rero, ese M23 kuba itaragera i Bujumbura muri misiyo yayo Burundi ntiburimo? Icyo kiribazo. Umuntu nanone akavuga ngo ese abarundi bazahitsinze Gisekedi? Tubyizige. Ese abarundi nibo bagiye kurwanira muri Uvira batsinda aho abandi bose bananiwe? Icyo nanone tukakibaza. Twibaze nanone, umbaze nanjye nkubaze. Iba myinshi igahimwa n'umwe, kandi
mu bibaho no mu byabayeho twabonye intambara nyinshi, tubona abarwanyi benshi, tubona ahantu henshi ibintu birakomeye. Iyi ntambara tuyizi itangirira za Sake, za Masisi, iraza ifata Goma, iraza ifata Kavumu ku kibuga cy'indege, ifata Bukavu, ifata Uvira, ubu niho iparitse itegereje amasezerano y'amahoro. Ese aba Barundi koko bagiye kwicira amahera? Koko nawe yagarutse ku Barundi, bamubwiye ko uru rukuta Abarundi bubatse rw'uko Uvira itagomba gufatwa. Ese koko Uvira ntiri bufatwe? Mu busanzwe Uvira ni intara y'Abarundi, ariko koroni yayometse, abakoroni bayometse kuri Kongo. Ahubwo Abarundi kereka nibahindura umuvuno bagatangira kurwana, genda babohoza iyi ntara. Kari akazigo keza ko k'umuyobozi n'Igisekedi, kandi neva babyumva kumwe. Ni akaryo keza kuko Gisekedi ni agati gakubiranyije na Neva. Noneho rero hano niho hari kuba porofi yo kubiganiraho. Ndayishimiye akaba yamubwira ati n'ubundi iyi ntara mu mateka muri histoire uzi neza ko ari iy'Abarundi, reka rero tuhirukane uyu mutwe wa M23 nitumara kuwutsisura hahinduka hacu h'Uburundi. Ariko sinzi ko ari igihe cyiza cy'Imana, kuko ayo ni amasezerano Imana yasezeraniye Abarundi ko iyi ntara izagaruka. Eske nitagaruka buno izagaruka ryari? Nitagaruka buno izagaruka ryari? Buno Abarundi bari kuhagwa, bari kuhapfira baca amahera, kandi mu busanzwe ngo bakahapfiriye bahabohoza. Hakibazwa rero M23 se nayo yatanguranwe, iravuga iti reka dutanguranwe Uburundi butazahisubiza hakunde haba hacu. Noneho ubwo nanone bazanegoseye n'aba M23 bazaba bahakotorora igihe bahatsindira. Urumva rero ni agaterera nzamba. Ariko ngaruke nanone ku kandi kantu hano kababaje gateye n'agahinda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ngira ngo yaba atanakora cyangwa yaba atanahari. Niba nahari yaba ari nko mu kiruhuko cyangwa muri konje. Mfite message nyinshi Abarundi banyandikiye bari mu ntara ya Kigoma, baraswa bakicwa. Ndaje ngaruke kuri ako ka M23 kuri ubu butumwa yatangaje ivuga ibyayo masaha 28. No kuvuga ngo aba bantu bari mu ntara ya Kigoma nayo yakuwe ku Burundi bayishyira kuri Tanzania. Abarundi bamwe bariyo bavuga batahani iwacu, abandi bariyo batiri muri Tanzania turi, ariko turi kwipagasiriza cyangwa se kurondeza amahera. Ariko Tanzania nayo irakubita itababarira ikavunira mu ivi. Ngira ngo ku masanamu bamwe mwabonye nanone ibyabereye mu Bugande. Barundi bageze muri 5 bakoreraga muri kampani imwe. Mubona nanone ibyabereye muri Kenya, muri Malawi, muri Zambia, muri Mozambique. Umuntu akibaza Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka 2015 izi mpunzi zihunga, Abarundi baba hanze y'igihugu bose n'abanyabyaha, nta ugomba kurenganurwa, nta wavugirwa, nta muntu wakitabwaho, nta muntu wakumva neza ikintu cyabaye cyo mu kijugunyaho mu gitaho ntikigira nyiracyo. Abo Barundi niba hari abantu barushye ni Abarundi b'impunzi n'abagiye kwipagasiriza barondera ubuzima batari n'impunzi. Koko mu gihugu cy'u Burundi urabona nyine ubuzima ni hatari, buragoye, mwese murabizi. Aba rero baciye ku ruhande bakajya gupagasa, bamwe bagenda na CPGR, abandi bakagenda na laissez-passer, abandi bakagenda na passport, abandi bakagenda n'akarangamuntu gusa. Ariko nanone aho kugira ngo inzara ikwice washibura ukagenda, nanjye nagenda. Koko hari n'igihe muri pafe basaba ibiturire ukaba utabifite, hari n'igihe yirukankayo nk'ukwezi akabibura agahita aciye amaguru. Noneho rero umuntu akibaza, Tanzania ko ariyo yabyaye abadebe, kubera iki idashobora kuba yaha agaciro Abarundi?
kubera icyo abapolisi bo muri Tanzania bataha agaciro umurundi, kubera icyo umurundi mu ruhando mpuzamahanga na Amerika, muzi ko ubushize yavuze iti abarundi ntibemerewe kuza muri Amerika uko bibonewe, kereka ababa abadiplomate bazwi. Habaye iki rero? Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Burundi, icyo nzi cyo, niba waba utwumva, waba udukurikiye cyangwa se no mu butumwa bw'uburizi, ni ukuri ukwiye kugira icyo ukoze. Koko niba umuntu ampamagara nkanjye hano akambwira ngo Prophete Martin udufashe rwose, ndi gukubitirwa mu nzu, barankoresha imirimo y'agahato, ndi gufatwa ku ngufu, n'abarundi rwose, ukumva undi ndi mu ntara ya Kigoma, maze umwaka pagasa, babinyambuye byose, maze umwaka ndondeza, none amangazine yose bayasahuye, nta uri buregere, nta wakuvuganira. Kandi mu Burundi hari ambasade ya Tanzania, muri Tanzania hari ambasade y'u Burundi, mu Bugande hari ambasade y'u Burundi, mu Burundi hari ambasade y'u Buganda. Habura iki ngo minisiteri y'ububanyi n'amahanga, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, abo bantu baganire, umurundi nasohoka naninjira, mu gihe nta byaha yagizwa, ahabwa ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Biri kumera nka ba bantu wagira ngo bakoze ibyaha, wagira ngo ni abajenosideri bakoze ibyaha, niba ugera ahantu ati kwa Jinara Yesu, yagera ahandi ati kwa Jinara Yesu. Abarundi bacumuye iki? Bakoze ikihe cyaha? Baba bazira iki? Ni ukubera iki igihugu cyabo kibatererana kuri uru rwego? Kandi ngira ngo sinjye ubivuze jyenyine, ndazi ko ushaka kunkarira ukananuka ukanambwira nabi, ariko s'il vous plaît, abarundi bari mu mahanga barageramiwe, babayeho nabi, bafite ubuzima bubi ku mpamvu zitabaturutseho. Abarundi bazi gukora, bazi kurondeza, bazi kwihangana, bazi kwizirika. Wamuha 5,000 akabitangiriraho, ukazabona aguze inzu cyangwa aguze imodoka. Ariko ingorane haba rero, ntari burondeze ngo nibigwira abijyana iwabo, imbonerakure ziramwakira, zimubaza aho abikuye, tura tugabane niwanga bimeneka. Ntari burondeze ngo agume muri Tanzania hakorera imyaka 5, 10, atera imbere igihugu kimureke, nibura n'abana basomeshe. Reka da, azabirondeza nibimara kuzura bigeze hejuru, igihugu kimufate nkaho kitamuzi, kimucuze, kimwambure, kibimwambure. Umuntu rero akibaza ngo niba umuntu arashwe rimwe ari umurundi, bikanyura ku mbuga ngurukana bumenyi, ejo umuntu bakamucurika bakajya bakubita mu birenge. Muri Kenya ubu ni umurundi, ububanyi n'amahanga bw'u Burundi bugaceceka, ntagire ugira icyo avuga. Ubundi ntabwo ari abarundi, ni abarundi. Eske je n'ukuri hari ibintu mushobora kuntahuza je ntatahura, kandi n'undi wese waba ateze amatwi uze kudutahuza niba waturusha ubumenyi cyangwa ikibituma cyangwa se ikibitera. Umurundi aburira ijambo ate mu gihugu cye, akanariburira hanze y'igihugu cye. Kandi ibyo ntibiri ku batagira ibyangombwa gusa, n'ababifite. Andika kuri Google cyangwa kuri YouTube cyangwa ahariho hose uvuga uti abarundi bahohotewe muri Tanzania cyangwa mu Bugande cyangwa muri Kenya cyangwa Malawi cyangwa Mozambique n'ahandi. Icyambere ibyo banavuga, ntabwo abarundi bose ari imbonerakure. Imbonerakure zo yenda vuze uti ni imbonerakure, bamufata nk'umuntu w'icyitso wa CNDD-FDD yanabizira. Nta muntu usohoka Burundi iyo yari afite n'impuzu y'imbonerakure ayisiga mu gihugu. Nawe ndabona uri hanze wagiye kurondeza no gupagasa ngo ajye mu kazi n'umupira w'umugambwe w'inkona n'umupanga. Oya, ibyo babishyira hariya. Rero umuntu akibaza akavuga ngo ni iyihe ngorane, ni ikihe kibazo cyabaye mu bubanyi n'amahanga bw'u Burundi. Ibi rero, izi ntege nke zituma bene gihugu ushoboye kumukubita aramukubita, ushoboye kumwambura aramwambura, ushoboye kumucuza mucuze. Izi ntege nkeya neva agaragaza mu miyoberere. Ntashobore gukangura ububanyi n'amahanga ngo umurundi agire ijambo mu ruhando mpuzamahanga, ngo umurundi ahageze bakoma amashyi. Ngira ngo ahantu abarundi baba bafite nibura agahenge ni mu Rwanda. Yenda se ko mutabyumva kumwe murahita muvuga uti impamvu ahavuze. Oya, sinjya ngendera ku ibyo, ariko tuje kuri jenda y'ibyaha muri Afurika.
Uburundi ntibwaza no ku mwanya wa 7 mu banyabyaha oya. Niba hari ahantu hakorwa ibyaha mu bihaye Imana banemanga ibyaha, Uburundi ntiburimo. Yego Uburundi harimo abanyabyaha ariko benshi ntabwo barageza ku rwego rwa Kenya, ntibarageza ku rwego rw'Ubugande, ntibarageza ku rwego rw'u Rwanda, ntibarageza ku rwego. Mpamya ko Imana igiye ukibaza rero ukavuga ngo bigenda gute, bipfira he mu banyi n'amahanga bw'u Burundi. Ariko jye ibyaha mvuze ni mwiyobokamana, kuko twe dufite abantu bahagarara kuri kamera bati ngendeye indaya 100%, genda umutinganyi 100%, nge nduyu 100%. Urumva iterambere aho riri ryinshi n'ibyaha biba byinshi, kandi n'intege nke ziba nyinshi, no gusubira inyuma kukabarushaho kuba kunini cyane. Uyu munsi wa none rero nkibaza nkavuga ngo Uburundi habura iki, ni iki kitakorwa, ni iki kitashyirwaho? Cyakora Mana ishobora byose, Neva ashobora kuba ananiwe, Neva arananiwe mu bantu barushye. Reverend kuri yo urarushye, niba mudashobora gufasha abarundi badafite ibibazo abangaba babatakire, ibaze vure mu muntu agapfa avuga ati mwandengane mwantabaye, agataka kugeza apfuye. None se ubu twumvikane rero, mwebwe muteze amatwi mwese nimumbwize ukuri, niba iki kibazo cy'ububanyi n'amahanga kimeze nabi uko, ngira ngo ntibajya banabivuga ibyo bintu, ntibinabaho muri disikuru zitambuka. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Burundi nimurebe igihe iherukira gushyiraho inkuru, n'igihe Neva yasinyaga amasezerano y'abakobwa bajya gukora akazi ko mu ngo za Oman, Arabia Saudite, muri ibyo bihugu by'Abarabu. Uyu munsi wa none nimumbwire indi disikuru y'ububanyi n'amahanga iheruka. Diplomasi y'u Burundi y'ububanyi n'amahanga ni iy'abaherwe, ni iy'abakire. Rubanda rugufi twebwe tuvomera abantu n'amavido, tubumba amadafari, twebwe babarimye, twebwe borora, twebwe b'abadandaji bataranguza, badatumiza amakontineri mu Bushinwa, turangurira ibintu mu murwa mukuru tubishyira mu ntara hatandukanye. Abo bantu Burundi bwarabatereranye, ukubitwa arakubitwa, uwamburwa akamburwa, ubashimuta bakamushimuta, uwo biba bakamwiba, uwo bica bakamwica. Uburundi ntibuhari, ntibuhareba, ntibuhabona, kandi nta kinyoma kirimo. Niba bose uze kumpa linki kuri WhatsApp, shyiraho nimero ziri kuri WhatsApp, mbwira uti reba Burundi intambwe bwateye mu bubanyi n'amahanga. Ntayo, nta nimwe. Mu gihe ibindi bihugu munyamahanga iyo yagiriye ikibazo mu kindi gihugu, mwabonye Nigeria ko ikurikiranye umunyanigeriya uri mu Rwanda, kandi mu gihe Nigeria ifite miliyoni zirenze 100. Mwabonye abanyarwanda ko u Rwanda rubakurikirana bari muri Ukraine mu gihe nk'iki kibibazo, no muri Israel rwarabakurikiranye ubwo Hamas yagabagaho ibitero, ubwo Iran yagabagaho ibitero. Uyu munsi wa none Uburundi nuko bufite abaturage benshi bagomba kuvukira kwicwa, cyangwa bugomba kuba buvuga buti aba nibagabanuke babaye benshi mu gihugu. Ngira ngo ni inkuru rero twese turi kwibaza abarenze umwe. Ariko iyi video tuyivuze uku, niba hari uwakikoma agashyi cyangwa mukamukoma ishwashwa, ahanini ni ubutumwa tuba dutambukije kugira ngo abantu babijejwe babishinzwe bamenye ko itiro barimo rizabakururira umuvumo n'akaga. None se wagize ngo izi nzirakarengane zirazira iki? Cyambere wanze kubaka abarundi bari mu gihugu ngo bibonere amahoro, wanze kubaka igihugu ngo ukirinde abasoho. Koko niba igihugu gitunze gifite iterambere uraba ujya kurondeza iki hanze, ariko niba igihugu gikenye gifite ibibazo, abantu bazajya guhaha. Kera mwibuke ko habagaho indirimbo ngo bambariye bambeshya kugiye Buganda zacanya gatara ku manywa ya Rukamba ndararuka ngi Bugande nguko uko nagiye. Urumva basogokuru bagiraga ibintu byo kujya gupagasa ariko mu kinyoma. Uyu munsi wa none rero niba perezida afashe ibyemezo akavuga ngo abene gihugu banje, ntabwo ari ngombwa ko bajya gupagasa mu kindi gihugu, ngiye kubibazanira byose, agashyiraho uburyo buboroheye bwo gukora.
akashyiraho utuzi, inganda, agafungura ibintu byose, agaha abantu liberite, abantu bagakora, abantu bakabigisha gukora, abantu bagahaguruka, unyuze aha donke bikamera nka ya nkike Yeriko yasenyutse, Imana ikavuga ati umuntu wese yinjirire mu mpano ye kandi yinjire muri gakondo ye no mu byo ashoboye bye. Ubwo iyo bateye hejuru mwasamaye. Niba rero igihugu kidashoboye gushyiraho politike ituma umwenegihugu aronka minerivare z'abana n'ibindi dukenera mu buzima bwa misi yose, twumvikane neza. Niyo mpamvu abarundi basohoka bagafata ibyemezo byo kugwa mu mitego y'ipfu zitandukanye za hato na hato batabihisemo, abafatwa ku ngufu, abapfa bagiye no kwiba ku bw'ubukene. None niba iwaba ashonje yagera mu gihugu cy'ahandi inzara izamwica areba imyumbati mu murima, azawuranduza nawe uhekenya, nakubitana n'ibindi bintu by'ibisazi bihatuye, ati dore umurundi bamwice nk'uko umwe kera bicaga biriya bintu bitwi ibitera, ibintu byona biba mu kibira, ibitera cyangwa se inkende cyangwa se impundu, ziriya nyamaswa zisimbuka mu biti ziba mu mashyamba. Noneho rero biriya abenegihugu barabyirukana, nta mahoro bajya babihaho, babibonye barabyirukana. Ariko buno nabwo haje minisiteri zirengera ibidukikije, noneho zirengera ubuzima bw'inyamaswa, nyine ari minisiteri zishinzwe ibinyabuzima, reka mbivuge uko nguko, kubibungabunga. Kandi ibihugu byose nibyo kuko bizana n'amadovize mu buryo bw'ubukerarugendo. Abarundi nabo rero ni urwo rwego uri kubibonaho. Aragera muri Tanzania bati kandi hejuru Neva Samisuri Asani yahura na Neva ni shushushi. Kuki muganira ibintu mubiganira? Neva yahura na Museveni bakaganira. Kuki muganira bene gihugu ibyo ntimubiganire? Wahura na William Ruto mukaganira. Kuki udashobora kuvuga uti hano hari abarundi banjye, bwira ushinzwe polisi agirira ikigongwe abarundi, bwira minisitiri w'ingabo bagirira ikigongwe abarundi. Donc ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyo kintu akigira icye, bakivugurure, bakinoze, kibe ikintu gishobora gufasha umwenegihugu wese. Ariko umurundi uwarega niwaregera, icyo abaza ntacyazi, donc uramurenganya ariko ntafite uwari buregera. Noneho rero kandi iyo mico mu Burundi haba abanyamahanga, bamwe bubashywe n'abandi batubashywe. Isekeza iyo ribayeho, mwibuke ko mu Burundi hari isekeza riba ibyo bita gusaka mu Kinyarwanda, ariko hari amakaritsiye batajyamo. Nimumbwire abantu basaka mu Kigobe cyangwa muri Aziyatike cyangwa mu Barabu ko nta bapolisi binjirayo ngo bajye gusaka, ntabwo babikora. Ariko inzu y'umukongomani barayisaka, inzu y'umunyarwanda bakayisaka, n'umutanzaniya ntibapfa kumusaka. Mu gihugu cy'u Burundi iyo hari isekeza binjira buri hamwe hose basaka, ariko bagera mu Barabu bakigengesera, bagera muri Tanzania bakigengesera, bagera mu Banyakenya bakigengesera, no mu Bagande bakigengesera. Dore umuntu i Burundi basaka ku buryo nyine ibintu babitera hejuru, basunika bagira kuno babirindura. Ni Abanyarwanda, ni Abakongomani, abandi bose barubashywe. Cyakora iba myinshi igahimwa n'umwe. Navuga ngo kuvuga menshi siko kuyamara, kandi kuvuga menshi siko kumva, ariko ijwi ry'umwenegihugu rikwiye kumvikana ko yambaye inyama n'umubiri n'amaraso nkatwe, kandi ari umuntu nyamuntu, ikiremwa muntu cyubahwe. Inshuti yanjye, neva ni gute adashobora gukoranya abantu ngo avuga ati kwirisite dufite abahunze bakoze ibyaha, turabashyira muri iki cyiciro. Dufite abahunze batakoze ibyaha ari nyabahurura, kumwe umuntu avuze induru ati ati hari gushya, hari ubyuka agahita agenda atazi ni hehe hahiye, ninde utwitse. 2015 abahunze bose ntabwo ari abanyabyaha, 2016 17 n'ubu baracyahunga, ntabwo bose ari abanyabyaha. Umuntu w'imyaka 70 60 50 se yahunganye ibihe byaha? Ubwo rero kereka niba izi mpunzi n'abandi bari kurondeza n'abari ku mashuri ari uguhorwa gukiranirwa kwa se kugeza ku buvivi cyangwa ubuvivu. Ariko bitabaye ibyo, nagira ngo ngumenyeshe cyangwa ngubwire ko iyi nkoni muri gukubitisha aba barundi, mwebwe basendi DDFDD muri Kongo, nukuri
iyi ngiyi ishobora namwe gusubira inyuma ikabakubita kubwo kuraka kuhoraho. Ndabivuga hombohomboke, ariko ibyo mukora ntabwo ari byiza. Sinibaza ukuntu igihugu kitari mu ntambara kibura guha agaciro ngo umuntu nataka akavuga ati ndi Bugande ndi kurengana, ngo ambasaderi uri mu Bugande w'u Burundi avuga ati hari umwenegihugu wacu wagiriye ingorane mu karere kanaka, ariko turi kubinoza. Ni nako igihugu kiba cyubahishijwe. Ariko se niba umurundi bamwica hakabura uvuga, ngo bafunga bakamufunga ntihagire uvuga, bambura bakamwambura ntihagire uvuga, mushaka umurundi abe uwanyu, hasigaye ari uwa Yesu. Ubwo umurundi uzasenga aziragiza Imana, ni ukuba mu biganza by'Imana mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ibirenze ibyo urimenya harashya. Ibyo rero nibyo nakita agaterera nzamba kabi kabi kabi. Ariko tubwire abarundi babijejwe mugire icyo mubikoze. Uhoraho kumera umugisha, nakubwira ngo